iti arutang nga nausar ka di kamu duwan sa nga ker-ker dayjay abo dita kami mo pinagdigusan after that nga naggugul kami in tab sa tab so pinatay-tay da kami dayjay karayang ka hang kayo nga digdigos nga sumbra di stasyon ko na dang iso nga dagiti kakadwami dito tata nakaapot dati agong Diyos ko tayo agat lana ta mo ngamin ay nabanglo di lana nyo go uwan abo malagip ko tulit nga kanta nga lana ay ay tagapulot tatay sa tiro ko sida okay tagapulot katuyan di kape dita na po ayan thank you apo kadagiti nag-request si Tita Gapulot pulitipot sumala tayo amin karuba Dinggem mo biyag ko Dinggem ti ibaga Ay ayaten ka Kasta kamet kanya Dinggem to'y aso Iliw to'y puso Nabayag lang idin Aditan naging niliw Dinggem to'y gutob Gutob to'y puso Awawagan na ka Dinggem ka din ala Umay ka to'y sibay Puso pumay payapay Tapnon maapapan Iliw ka senay Iliwet di ka rin yuni Ayat di damdamo Tinairot nga arakot Abuyugang tias asug Iliwet di Agat na samsam Itngem tagapulot Asabayan tiyak Aprus apiras di bukbukot Ililiwet ti areng-eng Mang titileng itilapayag Umaikan no biyag ko Mailiwag ko na iken ka Good afternoon, Jimmy Hernandez. Ayan. And of course, Presi Antaya, Ranay. Hello mga idols watching from Toronto, Canada. Dinggem mo biyag ko Dinggem ti ibaga Ay ayatan ka Kasta kamet kanya Dinggem to'y asog Iliw to'y pusok Nabayag lang idin Aditan naging niliw Dinggem to'y gutob Gutob to'y puso Awagan na ka Dinggem ka din ala Umay ka to'y sibay Puso pumay payapay Tapnon maepan Iliw ken senay Ililiwet di ka rin yuni Ayat di damdamo Tinairot nga arako Abuyugan tias asog Ililiwet di Agat na samsam Itngem tagapulot Asabayan ti aprus apiras ti bukbuko Iliwet ti areng-eng Mang titileng itilapayag Umaikan no biyag ko Mailiwag ko na iken ka Iliwet ti ka rin yuni Ayat ti damdamon Tinairot nga arako Abuyugan tias asug Ililiwet ti Agat na samsam Itngem tagapulot Asabayan ti aprus apiras ti bukbukot Ililiwet ti ka rin yuni Ayat ti damdamon Tinairot nga arako Abuyugan tias asug Ililiwet ti Agat na samsam Itngem tagapulot Asabayan ti aprus apiras ti bukbukot Asabayan ti
aprus apiras di buku. Para dyan nag-request mo ti kansyon ni Danilo. Yeah. Isbandak sa dakuna en anagasatag amakiden naken ka ket agdadagsen kan umalantu kadata dagiti anak ta abinukel ni ayat arway ti masabayan ta ket uray pay awan kwartata nulakit di agpinpin na tegtab warastut ayat ti anak ta kitunggal makariinyak lulwat ragsak at kanyak kunang tu nagsya at naragsak apa nagbiag Katnulang day di kalman manakibar kadaan jak makatakder kaslasugal minalasak tatantada kakadenak magtari pato kanya dahil nagpigsa anong maliw tilangan kit uray pa'y awan kwartada nulakit di agpinpin na tekta agwaras tut ayati ang nakta ketunggal makariingan lulwat ragsak at kanyak kunang tu nagsya naragsak apa nagbiag una pa'y ti barata agkatunusan ta natipkir ta at dua na siya at atong nga ama Bilin Roselle nabubuya from ket no mangrugi awan lati awan inton di agbayag naraway tong ti panagbiag ket uray pa'y awan kwartada nulakit di agpinpin na tekta agwaras tut ayati anak ta ketunggal makariingan lulwat ragsak at kanyak kunang tu nagsya maragsak apa nagbiag bakit ko sikat silaw ti pagtaengan amin at kaniyam ikarik asik sikalang birukin yo ti ragsak yo ket ikutan yo narigat ti agsolsolo isung ang mga asawa kayon ang makano ket uray pa'y awan kwartata nulakit di agpinpin na tekta agwaras tut ayat ti anak ta ketunggal makariingan lulwat ragsak at kanyak kunang tu nagsya naragsak apa nagbiag Okay, kita online apo. Teresa Castillo Velasco kung na hello po, as well as Mary Jane Tomas Kandari. Idol, pahikan tayo man tayo utang from Marvin. Marvin from Kuya Po kung na namot. Kaya lang... Kuya Po, no, ay... Kuya Po kung na. Kuya Po. Kaya pa. Kuya Po.
Nueva Wala Ecija sa Kuya po. Nueva Ecija, and of course Lisel Esquivel Benito. Hello po. Naimbag nga Aldo Manong kuna na dito'y Facebook Live. Wen. Kat adati caller tayo. The number na 0926-122-6927. Ulitan mi apo, ket textan nyo isuna, tabagpagaan nyo. Da siguro problema na daytoy. 0926-122. Nabuungan na. Nabuungan. Nga rod, iti tumawag apo, ipablock mi ti number da. Ayan, tabahalan na kiti karuba apo, nga tumawag kanya na. Kita nagdepon ta tabletan, katatawag na lobat. Madi? Okay, sige, bumasa ka nga rod, kiti pang ablaw balong. Okay. Good PM Manong June, Ken John Mark, kablawak man dagiti kadwa nga agbilibilag. Song batang pengumun una ko nagko. Good PM Manong June, Ken John Mark, kablawak pastamot. Ayan. Okay. Ay. Kablawak man dagiti kadwa nga agbilibilag. Isuda Pilis. June. Pilis. Pilis, kuno na niya. June, Abet, Balong Pugot, kan agiti. Amo mo isuda Lydia. Ken Jerome Liglikan, ken kastamit ni Antima Nanet from Rick Corpus, iti San Mateo. Ayan, good afternoon kada kayo tapo San Mateo na imbag nga daw tayo manen ka Aruba, kang runaan kada kayo Felix, Balong, John Mart, Ate Felicia Seriales, Ate Darlene Can, Ama ng Virginia, Merla Belmoro, Nana Elvira Takanay, naragsak akat katawa nga hintay pa nagdingag. Kada Manong June, Ken Balong, John Mark, kunana. Kablao from Ading Sonia, iti Santiago, Ading Sonia, Castillo, Santiago, iti Bologna. Bologna, Italy. Apo dato. God bless us all, kunana. Thank you very much, Ading Sonia. Domingo, nga dumdum nga kisuna. Ayan, urek paparawak. Sige, go. Diretso. Ayan, we have 21 listeners and 11 elsewhere ito. Mixel Arapo, Manang Virgie, Ate Felicia, ni Aldimitri 77, Loida Arizala, sino pa ito yan ko, ni ating Melita Liana, and Elaine Rosendo, and the 10 elsewhere. Naibagal daw yung kuya, kablawan na kami man dito ay Top Trust Telecom Center. May pangpanguluan ni Ate May. Ta-idol na kayo kuya. Greetings from Myrin Ramento. Ayan. Ayaw, ginagatangan tati cellphone. No, gumatang kayo apo ti cellphone. Kasagati ti cellphone mi tatakagatag mi naglaka. Naglaka apo. Tanauma kami ti touch screen. Nag-switch kami iti Dikipad apo nga Nokia. Saga 900 laang apo. Ada librein apo nga refrigerator. Refrigerator, microwave, washing machine. Nakita apo ti libre no gumatang kay ti cellphone worth 900 pesos plus trip to Boracay. Ay ko no trip to Jerusalem. Cordon, Malapat Cordon. Toyota. Trip to Boracay apo dyan ti may isang plantasyon di dyan iti baklat kada ko. Biklat. Ay kuya. Hello? Naglawa man ti Family Pasqua ken Family Borses. Nang Rona ti Mr. Connie Rodrigo Pasqua. Divina Pasqua Pascud. Taglipay Kirino. Ayan, aming gayam nga kakabigyan nga po ti Krabahal family ken Pastor family nga nagapo ti Kirino, iti ponpon, iti tapon ti Kalman. Pagyamanan mi apo ti kaaddayo, apo talaga mo nga nagado ka pagyam amak. Krabahal family. Nakiktuta kasi Pastor family. No kumalay sa kanto, ayan ako diklamo no, kurang di Villa Carmen nga reception. Kapo na yan? Naglawa di community center. Kurang tayo dyan. Kung nagto mga mintikin na ito pamilyayo, so nga ito nagkasarka, ito pa Bill Community Center. Di ba ba si Manen? Naimbang alto yung kuya. Ano to tawag? 0916-599. Sige, yan tuloy. Yan ang number na nga talaga. Naimbang alto yung kuya June and dyan mga pakikablaawan nyo man nilakay ko nga agkarkaryada ni ninyo ka nagijaan na ko iso da Pablo Balong Edward Santino Kenneth. It's me, Beverly of Purok 5, Salvador, Santiago City. Pakikantay man tayo laglagi pom awan nagkurangak ko na. Tama na rimaan ngamin apo nga tadik apak itatangan kanito ko na naman. Awang ka di, tuloy na laang. Awang ka no nagkurangan na, ajing ork apan tayo. Pare amak. Sino nga tatay ta apo? Batiyan naman ka di insan, nga kakapsot, nga nakaidda. Kintintiro nga pamilya ni Menso, kan kadagitik Kakara Boys. Karakara Boys. Oy, sarting yun tayo ta Kakaradaya? Idadaulo ni Iding, Layog, Makos, Sanay ken Gayam, kablawak man ni Insan Divina de la Cruz, iti happy birthday, ti Barangay Villa Carmen,
Siya kadi dahito ipungay Ryan. Ay ni Ryan ni Minso. Naimbanggal daw kada tayo amin kunanan. Tayo pare. Teko na kon Manang Marieta at kita kakaraditan si kan timang pasar din kada katibagam kanya nga ag poker dalatan. Mas social da di ba? Majong ko na ma. Ay amo yung majong. Madi barbaro di poker latan. Adi zinga poker. Zinga poker ta ano medyo social. Wala ta the chips na the chips na o kas lakala di casino ta di ka adi tatay ikit di daldalan di ba? Ada jay ano nga bansa aja yun. Jay Macau, DJ Macau. Macau. At least sugarul ka, social ka kasi poker kaysa madagisugal ta nga. Proporo ada jido nga bilang barya. Kaysa mo adi ka sugarul ka lang arudo. Sugsug ka mait. Sugarul ka lang arudo, baryotik ka pa, di ba? Aya. Di may meta social kan, di ba? Sa akin ni Ariston baryotik ti sugal na tungit kung kunaman dita. Lang na yo. Muna mo nga baryotik isuna kasi tungit ti kuana. Oy lalaya na di fire extinguisher na baon na taulom. Bay isuna po Diyos ko. Ano di request tayo laglagi pam? Awan ti nagkurangak. Okay, laglagi pam awan ti nagkurangak nga root pa ganda man tita nga request. Para kada kayo amin karu ba? Sadyang maklong pag nakabukaw ko kakaiso ng ayat ko Jakman ninamnama ang masuliso ka bayat ka awan ko narukog man gaya dayta na ken mo kararuken di mo pinanunod to'y sakripisyo rigat ko kento lupa karaksakam ipanagsagabat awan mabalin ko sa pulan siya kung tayo parang nunaragsak ka di tasidong na palubusan ka rin gimnudong tento aldaw nga agbabawi na pamakawan ko diyak may panamnaman Laglagi pem mawanting nagkurangan ken nagbasula tatuy ayat nga imparitnag ken awan umata ngimtiin subad mo dasem ken lindong pusok sinugatan Abges ken panaas tinaglinakam ken kaaman ang lila narukog man kaya dayta na ken mo kararuken puso pinanunod to'y sakripisyo rigat ko kento lupa karagsakan ipanagsagaban awan mabalin ko nunang namaem at inakun ka sa pulan siya kung tayo lipatan laglagi pem awan tinagkurangan ken nagbasula
Atuy ayat nga inpariknag ket awan umata. Wow, wow, gintin subad mo dasem ken lindus pusok ti sinugata. Apkes ken panaas tinaglinatan ket kaamanan lilaw. Apkes ken panaas tinaglinatan ken kaamanan lilaw. Dahil ang rabo iti sunatang laglagi pang uwan na kurangak at agsubli abo iti 4 dekado kalpasan ti manungan kanito Kuya Melvin. Naimbaga damag kadagiti addaan motorsiklo. Kadagiti nahilig amang pataraki motor na. Kan dagitay adda ti prensat motor na.